Scena je mala, malo je ljudi koji vole hardcore i koji slušaju hardcore, pogotovo u Srbiji. Ljudi koji organizuju koncerte trebali bi da organizuju to iz nekih pozitivnih namera i sa nekim pozitivnim ciljem. To znači ne organizovati 5 koncerata u 3 grada istog dana. To je najveći problem trenutno. Mislim da je najveći problem neki manjak komunikacije generalno među bendovima i manjak možda i saradnje, pogotovo između bendova u različitim gradovima. Mislim da bi trebala publika da pruža veću podršku bendovima koji možda i nisu u okviru pravca koje oni prate, ali bi trebalo ispratiti domaće bendove, pružiti podršku da se čuju za početak. Može se neko prepoznati u tom bendu. Ja sam primer nekog ko sluša brojne pravce, brojne bendove i doći na svirku možda neko ko nije u okviru onoga što sluša i možda će zavoliti neki od tih bendova i pratiti ga na narednim svirkama. Ljudi jedni druge ne podržavaju. To je najveći i jedini problem. Premalo ljudi koje zapravo zanima ova muzika. Pa ja bih rekla da je najveći problem na sceni što stariji bendovi nedefinisano odlaze na pauze, a mislim mlađi bendovi se raspadaju i ne znam zapravo kako rešiti taj problem, verovatno oni znaju zašto i to nastaje i kako rešiti. U principu samo treba ljudi malo da se opuste, znači da dolaze na koncerte bendova kojim se sviđaju, to je to, znači ako im se sedi nek sede, ako im se džipa nek džipaju, znači ništa lažno prijateljstvo, sad ja dođem da gledam tvoj bend, ti moj, zato što smo kao svi, treba da se podržavamo, znači ideš na ono što ti se sviđa, uživaš, opustiš se i to je to. Najveći problem današnje scene je što se fanovi nikad ne istimaju ni za jedan bend, kukaju o tome kako niko ne dolazi u Beograd ni u Srbiju i onda kada je koncert niko ne dolazi i to je to. U principu svi bleje ispred i drame o tome kako nema scene. Nemam ništa drugo, kažem. Najveći problem je možda jedan od tih da ljudi iz Beograda, iz Novog Sada, na primjer, dođu u Niš ili negde južnije na svirke i da podržavaju scenu kao što pričaju o tome. Najveći problem na srpskoj metal sceni je to što ima puno bendova koji nisu loši, jako puno svirki i mnogo ljudi koji ne znaju da organizuju svirke, a time se bave. Mislim da je glavni problem to što nema nekih novijih i pogotovo mlađih bendova. Nemam ništa protiv ovih naših, podjednako ih volim, ali naprosto neki novi klinci da se pojave sa novim idejama i eto, to je to. Problem sa ovdašnjom publikom je to što su razmaženi, navikli su sve da gledaju preko YouTube-a i treba im malo da pomere dupeta. Pa problem najveći mislim da su deca, mislim omladina. Ne mogu ja sa 40 godina da i dalje skačem u mošpitu i da se bijem tamo. Tako da treba više oni da dolaze na koncerte i da probaju da održe ono što smo mi nekad stvorili. Po meni je najveći problem na sceni to što ljudi se uglavnom ne čuju međusobno iz benda i to bi, pa jeste, i to bi bilo moguće sasvim rešiti tako što će se poboljšati ozvučenje. Generalno, ako bih se zadržao na lokalu, to je nedostatak klubova i ponekad nedostatak volje ili ne znam čega. A što se tiče generalnog, to je blagi elitizam među bendovima. Mislim da su to ti klanovi koji postoje danas puno više nego što se ja sećam ranije kad sam krenula, nekih 90-ih. Da nema toga, mislim da bi scena mnogo više napredovala i zapravo to jeste najveći problem. Najveći problem sa publikom ovde kod nas je što su inertni, smoreni, kao babe, stoje na koncertima i klimaju glavama i to je tako dosadno. I kako da popravimo to, nemam pojma, tući, čupati za uši, politi pivom, bla bla bla.